Hello, aja Tangkhul Express Pvt angran angye yangmichingda Nathum saikorali. Ring of ningshiya ina welcome sadale. Aja zimik show ishna chan paisagi kajihi. Achon second Mr. Ukrul Bodybuilding Championship 2025 we achievers being kala atum we mender de chan paisang rumre. Jina kresada ina atum we introduction samike. Khalei atum we mender Robert leisalala meite Arui Central School principal sadale kala Ukrul we Royal Gymnasium we proprietor la sadale he 2000 kumina weightlifting journey hopoge kala he state level judge examination the national level judge examination kala all India judge examination clear sa gahay mine Arui achievement ko chok khalei achievement bingji Arui na thada to mention sa ka magumre chen thada Arui hiwa thada shilakai in hai miao ke kakhneli Mr. Ungri Thei Lungharwo ana second Mr. Ukrul 2025 senior bodybuilding championship he ana kakhine kala he personal trainer kala fitness academy India we certified trainer akane ana Royal Gymnasium Ukrul we head coach sad Arui leidale kala he muscle doctor we brand ambassador sad Arui he kakhneli Mr. Wartan Lunglo second Mr. Ukrul Junior 2025 he ramvu queen ne ana Mr. Junior Ukrul 2025 he ana title samgapangne he Arui International Personal Trainers kala Fitness Academy li train sadale kagatumali leishimi rahing he shangshok kulen winane ana second Mr. Ukrul Women Model Physique Championship sampange kala our first achievement he 2023 Women Bodybuilding Top 3 li sampange laga 2024 Junior Mr. India Model Physique Top 6 li kala 2024 First Mr. Ukrul Women Model Physique 2 li silver sampange kala Mr. Khamba li top 2 laga 62 Mr. Manipur Women Model Physique Top 5 li lakazang haine ara ishina chanpe hi nganam mronse kresada ina thumli khanghan sau ke chanpe hi Nathum we personal strong zain hapokse Nathum bodybuilding gala fitness hili ka thata jangpok hili jangpok vai Nathum le khipana inspire sami kala khipana kotomi ke ji he Arui question hi Mr. Wartan na ka rebai thudan han ka miau yui Wartan kala I ramanaw ne kala yui thi hai yumi ri ni drugs ari raishin naga okti samya hansai kala chikada okti samirin jili kada shimku narno ramnawrno nawhiwa akchami mang samnada khamtuyam ya khlang sai kala ina rehab di ba changlaga shoklaga yui chama mirin ja ta jamlu ya ta jamlu da okti samirin jili nawla kaina ina ishavali tada yui ning jang ung khang thran I chimrawa I kala yui bodybuild yui sa fit aina fit sa khang sangai the request sa thran ishavna ili tomi da kala awi maleilak awi ki sabji ili sami da Robert di khajang sami da kala awli shang gabam tharan tada yui bodybuilder la tada kazang kala tada hot khnaji chili awi aina tada hobo ara ka khneli Miss Leishmina Iya ming Leishmi rahing kai shangshak kulen wenne tada klata phasa phangai kala fit salai na pangai da cerebral krajan salaka jinglayo pok joina sarli krajan samanaka commission mazana okay tada nana hangmyang okay khaisala oi ni sidi dili ningshiya lai dai thumi platform te omwa jif salila isinada themi laga isila prosang da fin the requirement isilai la khaisada yui akhwasa mi da yui coach sali atam gujida yui ningshiya li khaisali ningai
cái là arena yêu chơi hàng luôn chứ không phải yeah lý là không in sports training sang học này đâu cái đó yêu step there at the football no volley no internet ta sai cái at the elise at the yêu chơi chỉ scope chỉ at the thằng cái gì cái chim lấy thu cái đó chỉ lý yêu step out someone run cái last bodybuilding step inside chỉ lý sering cái thing ai sao đó anh là cái sao milan đại cái đông milan sao milan analysis sang đó ini cái thing rồi mỗi đó vậy nó sụp luôn cái right cái ít là đó sao không thấy fit sala hay phung cái gì này sala cái step sala cái gì bodybuilding step inside nào chứ okay Arui other question here in a sali seroperling han ke no we shong za na ka tha ta how pok yang kala early 2000 atam li nana chang ka phok hitharan manipuri bodybuilding ka tha ta leisa chatra khai adam hili ka tha ta ngaje maman hai ra okay in the past 25 years back yang maman da yang kha ila like mirin ya ka ring phai na okti kaka naus naw maning mane yela like background hi more we na kauda more he kachung chana thai gai ni na explain masala la ya drugs we hub akhani ili hanglo hangkha chuena rar kama manda isa bala mawan sathiyao drugs na chile society with stigma discrimination avana like avana nisa season kha awi naw merely nga sot naw masalo chiwi ideology he tang we naw ka thali la inputs tara ka lei hai ni wa chile he infali larik tam manda nga sot naw bingai na chakhui laka bodybuilding as a career under the guidance of Gojendro oza Gojendro we na hopo kai ni I wishi mai na oza Gojendro wishi 7 kilometers tai okay Tangkhul akasi mangareu ka 14 like up down sa ka na thorly 14 kilometer cycle thore even eveningly 14 kilometer cycle thore chelingai ro na body change sa mamanda I he like ot la sa sa ye then khalei laka nga sot no bin ot pam sam phangau I tum na ma sam phang thu chiwe vai ka si ai na I he ka phung ba ka khai no ka phung ba ka mamanda oza sam phangai re oza sam ko phangle tangkhul no kham thamang sam phangai cheli na apam ka thumni otsa sai he oza sam mamanda school we like example ngazin le he Arui kheto UBC we ungchon girls hostel le ngayali warden sa sai naina ngathorli ihali as a health instructor sa sai school timing le St George we headmaster sa sai aina bharali pam mamanda ngairone na iwi foundation hiba what to say zero in how ko pokni chili mem philajan Arui iha we proprietor hi ali samphang ina hi pungja chone ye yarui le kateo khachi thai ngai oda iwi gym hi ka than ho pokle hangkha tangkhul naw na khanga chone na ho pokne wa 6/8/2012 ya hi mem philajan iha we proprietor aina director mem viku we through aina sam ko phangni chiwi sam ko phangai na I he 2012 li gym hi ukhrole linkai re but hidden na lingkani yarui li ma chi thai laka ngai ro ne na hopok laka 2018 li association lingka mamanda establish ye well established sa gai ara ina Nathum li akhang han we ke Nathum na bodybuilding fitness li chang hai laga remai tuida wa ka jang ngahan first competition ji ka tha khale Nathum experience kala first competition ji we phaning khong kala tam ka ku experience ka yo share sa milo Arui we question hi ba hina Mr ngoi thina ha hopok me okay Arui 2021 li iwi bodybuilding career first ada hapo ji labo ge Arui Asian game in a world we try crazy expectation am le nei ka platform ji trial ji mini burli kham Arui khaman bakle trial ji santan buna thandai chili platform ji first ta ding ji le chili evening ling han ji create expect am sam nei ka klam ni gung ki ta bit sar da athum na ra da le athum sa gi ji thi khui lo da sa de thandai ila ji ni na dai ka ji itum lim thang mai tra ro da evening ni thada shapai ji la da hikali zara ji discipline le phungra ka consistency le phungra ikla da on a sub phungra ji ikla da ni shapai ga sa da ikla da motivate sa ji okay Miss Leishmina next kan kami you create commission hi 2023 Mr Manipur in Hapokle I thada khila graduation
thadam thi thada kile mapning ni ka sali khrajan saman sarna chatlai ne thuni train saman laka ithumi dai tha hangmi an thanjat ni laka azon kala chawi so ngai ne thuna mai kha samha Okay. Ara ka thuma hi Mr. Orthan kan han kan I competition ni azukum 2025 ni wi kriya kalang sai Okay. kala kri li thada ina second Missouri Crew Junior Championship sangpang la thada I daga kaya khang sai kala chi hiwi champion samang ga wi infali competition dai state wi jikta tharan open category ta jang saugi da ada 90 kg zaina 60 kg khang ta tharan athum na psa hak mai gi da kala athum na thamai saugi da kala athum sangmai dang riau ra gi da ko khuibam ku thui thasai jila ina jiwena kita dam hui le jiga khanau bali ba ina mathamai da hotna laga athum thada ila masala gra da kala athumi khamtha jilang da ina matha vai hotna lagra da jita tam hui Okay. Ara you question hi seroport wang ne no we katam now competition khareli ba ka jangli na thai ka khui experience khang mi Okay. Iwi katam now hangkhawa specially ukhuli reside sa dali awda Okay. Tangkhul now mang ni. Aina maite na kuki irang mali irang khawa kuki now bingla iwili pam na train sa dali international athletes khani sa khai ne. Arui tangda I satisfaction wa masarang e iwi now ngarabing na la medal khuilala hisalala iwi real satisfaction hi ka thanra rakle hangkha state na Tangkhul now any sports athlete akali awi qualification we ati shurda or maning akha awi achievement we ati shurda otpam ni haena iwi real satisfaction ji chili phangre but recognition ba sam phangai re iwi recognition yaruina thai khami yaruina respect sa khami he athum ka tha iwi ngarabing oi achievement na yaruina like kathai sam ka phangni but main achievement he athumna proper apama kali state we job placement sam mangai na Okay. chiliba mai khaya kaure rimphaure ahuni Okay. Ara question bahina Mr. Orthan we kan han sagai khareli na drug abuse struggle ka sa ka rehab ka jang maram phongshai na hang mi khaine fitness bodybuilding hi no wi mirin ka tha dang chi mi ka ji maram ni khang mi lo laka kala nishali ta jang ta job ta khle khali thot bi na ki hang ji phun ngai le khrisa da bodybuilding di da rajang laga da yui sali da ikla da time table la shemkhui laga ka pi ga zadam chala aina ka sadharan yui sali ngi cheng sang chung la samangai kala phasa khamtha tharan ning khama cha kala yui ning uklung da ni hari rai joena da ta thik shobi ning jila samangai kala so now thada nishali ta sang la kali da tring so now ping ni thada ina kya hangai kle ji ka itum miri ni khuina khai bo jim le lag ni kala ituna ta jang da le ari rai ji na thada phika a ka so la ga bri le ham ga sang tharan itum ni chon mi khwai la kala chon mi lag ri ji le shi sang la le kala kija khla da shi ka sang le da na na sada kle ji li kala ina sada kle ji li shi sang chaw da thada phika ka tharan itum shab lag ri ji hangai kala khang chon tha tada ning chang le kala ile tada hamilo ina la tada iwi ki shopching chon mi lagre ji hangai Okay. Share. Ara question hi seroport ling hange na handi chat ka sa competitor akhawe na coach khang sa kala gym ra ka show hi ka tha career shift kharawi maram kala shongza je kha hang okay ihi ukhuli arui mem philajan mem dikhu longoi khanga chone na akap hi kate na mang sam pange hi kate na hi na ihi ngareu laka Tangkhul no ma sem rang laka ihi competition bai competition khaba tam ihi joker tha kai ni joker in the sense mi phanga ka sokli top 5 ta kai ni top 10 bala la top 10 ta gi ge because ihi chingkom 7 years na sam ga hai before that in North East India in a khuyai re Eastern India in a khuyai re Manipur la 2004 li rip khui ga hai ni chena nga sam ga hai na ihi update masala to the chiu akap ai na ngareu la kai na ka sat atam le pra downfall hi le hopo kai Okay. then ihi askat hada gym hi lingka sikle khanga tam ni iwi school mapu Madam Gladys hina atung we top floor ari ran sa da le apam he so robert na hili iwe now ai na nga soda na gym ran sap lung re hangau da ila akap chingai ro ne la lom man la ka chili establish hopo kai ni Okay. establish hopo kai na iwi now we achievement hi masarang la ka thangkha Tangkhul na khara ra sai iwi le ra la ka so robert na hi
hoi player ni achievement batara ka layari but are you certified ka ha tam le winning le kathringa ka layawi because without certification miya khanarat ka sa hi chi macha nam ne then he all india we exam ka tha tam le service was raw director iptfa india sam phang laka e awi ajing le IPTF India he certified course ha gai ni now the che complaint ma leikhawai then chi kupsang laka arui he diploma in applied nutrition sadale okay aina chila hiwi ka chang hili kubaure aina arui hi child psychology li ya counseling of service li chila tamdak leini hi ka thum hi ka thada relate sarak le hangka now shnawa ka drug abuse no substance abuse no i will khara tamli first I need counseling counseling hi samamanda naupa hi gym ni train saure train hi without certified like now the ithumni anytime mina char sa pai to kui pai aina chiwi certificate la yare chi ko khreu da I hi any athletes mia khali under doctor with supervision after medical test ina mi pa hi le ka thada diet and nutrition ma tang le hang mi pai diet de ka thada applied sa mi pai already certified sa ka complaint ma le lui mare ka hang wuivang an hi main focus sa dak le ina chilya kan na akhalira no thada ka tong all rounder sadale as in principal la sadale laga provider la sa laga mentorship la sa laga kachung sa da khaine na hi hili ka thada time manage sama mai khlai da je na chiktel thingai chot ma'am chot in the sense like example I with thada normal routine je hang ka thor I thuyaure thui khreu da like example 4:30 li thuyaure I will own meal in a sairat mangran che prepared sa la ka sayaure then I have to go for class thang we like now doing maths coaching room no science coaching room session ka khuyari chi ko kreu da by 5:30 to 6:30 we tuition ni 6:30 le hanungaure I will diet mangaure chili gym changaure by 8 I have to finish 8 to 8:30 he was up saure uniform sangaure 10 minute we along li kupsan gi che school daure school ka hai na school we recess alongly again I will normal diet chi maintain sa gi che aina school ko baire hangkha pung makhai chili I will diet sa yaure chi ko kreu da I will another 1 hours maths class ka science class chi khui fora chi ko kreu da pung makhai nga sam laka gym le 8 pm 9 pm tang da pamme wa chi I will general routine adu competition we routine atam sa kha ba pung batili thui ka sa chi I have to get up at 2:30 2:30 li ma thui ka I atam nang mane he kacha chawi consistency goal la ka na set ka sani cho share Arui hi ina ungreithe we zadra ga hai li thada khin asak mai thui ga jing sak le kala training rano diet rano kasha ka zaga tha sa ga z mani ga kha maram ka dai rano most challenging part of your journey okay you showing how much go your most challenging part je and me versus we ikla da yang focus Arui is me od sa dong le ikla da focus sa kra dam jile oda kham sa bai plus I have to be honest with myself yeah khanga dam hang ji ke ba mine ka tin li ba khanga hin tron da pling ka you showing how much go diet in main ni wo out of 100 to 80% of nutrition in right le thum chong so da khanga dam le thum da dai le le ka diet in medium sa dam le thum khanga ju wei sao lo kai khanga ji na diet balance maintain sa da you result is so much of you showing cha okay in a question you next question hi leishimi ling hange sports hilishin awa khasada kala mataila kai na ithum wi apam hiliwa shinau ko sawi kasak kala shinau nana class aka sa shinau aka salaga competition li jang zat ta kai we kasak samphang ta lai ka ti official san kasak che ka thada I gym mai na shin mai na gym shangi ta nai ya then I ngthor wa kim than ning thorai mushun wa ngazin khong khawa he tiêu tharing ngaji chiga imangai na zatung zat pa sa le collection le shop bai gym ning na commission in a yearly shop ngai jitang ni merkali sar long mak jang nang mai commission ga zat je chili shinau imangai za ke ji ila tharing nge hada ningshiya ham sala isala crazy ningai sai ka hada ina shinau ka sa da hang lo ja ka
thada itumna stage li ka khangning tharan itum dress code li mina sakshilai nu tu mi da clay chi shna sa da meeting family chen chi chang choba kilem sang sang nai. Okay. Ara question in a training in a preparation way. Strong in a ka khang han sa ke. Nathum na training ka thada sama mai ka ji maram li kha hangmilo laga Tangkhul training ka thada sama mai your typical training day. Ara question hi Mr. Warthan na yamichi ta hangam ni. Okay. Tumi khangyo dam tran jim training hi tada bata khani sa da khai ngthor ngchin gala ngthor hina tada ari tumi major tada khangyo hi tada major ya na gala ngchin hina tada tumi minor ina tada ngyo we gala ngthor khangyo tharang tumi tada tumi chest ari arms tha gala tumi legs tha training sa tharang tada jina thawang ngyo we gala ngchin ma ki gala ngchin ma ki tumi chest tha ki ngyo 그라 지금 여기 가이티리 지금 가리오 저 평소대 그라 이tum이 training 다다 컴퍼니 사다 다 칼라가 여기 Okay. Okay, ich schon haben sie gewa. Aber ihr da ich da struggle salaga. Hada for past few years wir schon sport sai ka schon financial katomtheilak. Le schon wenn sa fun bra. Ili da prami ka hi shabai ni ang ngare ka ich da you go the schon burden jim queen sak more ich da hotnara laga sare yogi da. Wuivang trainer someone ka he any condition wala sai da. Ka condition le off season adam liver and ich da manage da wuivang masak ne. Ka desperate pradam jiliva na thor hi pungu thumli thira au thingora thiku bai laga after 4:30 hi you climbing bora climbing man laga ma like till 80 climbing ora laga jiku bai ku cloda you training section ha bolira jiku cloda you lunch time kira jiku bai la 1 hour gap play jiku relax climbing ira jiku cloda you f ira this schedule dai sana ajla ka even injury sai la hang jiku ba Okay. you try to struggle sa jiku da ada dia mo hang ikla the word side system ga zo wi da ina ada khangrio hi isna ikla da self da focus on factor and jili merkle di mo de kising wai di mo so de wi da ka jim za kwai I wang ikla da push ka sai ning jang yi shi ada ikla da iba motivate sai ji which one hang Okay. Next one is ishiwui na namse. The in Shanghai na khangyo hi ila kum sa dang khai motor pum kuthum chira ji samtha khwera kuthum khai e chim shangphai khanan ho pagawra jena changkai shangyora iungyoran je iungora iu shayan chai khai laka ila klein singawra ila klein singkhai laka kubai jena I apps khani shi khangyora jena chi kubai la I shim hanung ni shim hanung laka iu tai tung chai khwera 30 minutes or 1 hour siman samang e khang samatam jana e ji samra harza ki chimra lera laka you climb ra rangai dang de atumi khangai sa da iwa apps ngora atumai ka e boga jana lazin ma ba cardio sa. Okay. Alright, next question is the reporting hanke. Athletes being a ningshiya hitharan. Meaning a maram kikaway no hotnara khangai tang khangai khra atam tharan. Nana thumika thada katomi. Nana thumika thada nami play. Okay. Okay. Like ningshiya hi apong tra kai na lei kho. Yaro now hi kateu ka me chot sa ka lei ki si ai na la ningshiya. And a verb we learn hi chotau da like diets low kawai ningshiya maning ka surrounding with side effect means a short now like yau thui ba sa ngaya hanung and a body ni ma matha now akama he timing chala ka namara thu chikatha hi we need motivation he motivation hi darkar sai and kachung ka chana phani ne ko I clear chami ge motivation hi electric current ka thani wo light hi rai re hangkhaba itum fan sar pai re mobile la charge sa pai re charge la hang pai ga hai ni wo then example nausna kali motivate sa khreu da awi diet hi ka ten amang sal la anang reu ka sapni discipline hi ba inverter ka thani wo phibang na discipline hi inverter hokle hangkha inverter hi ba light mid khreu da a hi light midai re hangkha ba akala ma sa pai thre wo but inverter hi ba light midai la inverter on sa khreu da awa steady ni wo discipline na mi pa hi khara chana na la phaita
mani ngkha mi pa warthani ne ini khani wi thotchan hi ngarai chai hangka wa ili sok kai thotchan che phaita la kha ali motivate sami mani ngkha like example leisimili sokok lo leisimili sok hai na kiwang na distance ka tha ngaya ka tha ka chat problem le hangka wa like India li or okathwili ngala no bing phai ho masangla 100 meter race yong dalei aina society li mayang we society wa ngala no bing boy haircut boys haircut thada ba makat tat bai mene yang dangal movie li yang ka tha yaw ra chi ka tha we stigmatize ka tha aduga patriarchal society li ngala naw le ton na da khayeng he chi ma lei khawai chi ka tha khara cha ne na athum le inspired and motivate sam he wo okayภาษา mathalagin maintain ka sa darkar saugada nathum thang with diet discipline ka thada balance sama mai yang laga kala darkar ka sa thi shuda ka shai ka sa gazali aman mata laga nathum in akhan han ke jitte mangaba ke thai sa da or than na khang han kam yo tumi khangro hi tada dieting aga gaining aga tada khangro ta khai dieting sa tam hi tada chotla ke kala ada itumi dieting sa tam tran itumi shai ngai chang hai ji shai pai ni yo dieting sa wi da kala tha hotnara ina struggle sa da klejili tada ina ningshiya ga ina sa da klejili ina tada mishungla ga ina mag pikla la sa tran yu tada yu sa da klejili success sa sang phang ila tada theo gi da ina sa da klejili psychology ni tada ina ningthla ga ina sai ji hangai okay second station han kam yo itum pasam thai hada fit salai pam ge jika itum mi kasak kaza kishai mang itum makyang sabai ni je de itum hada hinta bodybuilder li jat ge jaka itum mi kasak za tai pa maintenance sam sabai ni kham ra khali wa chit kasalang wai ka chit sai la ina sa khai shai sang hai chỉ có người y burn sa shop phải y hot này. Okay, Arui, ila hao nasi kau self discipline ni kudai ni. Arui shak zai tu mi zangai le lam zam ra, ma zangai le zau phun ra, jadi tu ru sa khalei juga juga. Mending ke iu besari tau phun jauh tiaw ida, ma zangai tu mi zahai sa shak sa ke jual khalei. Kan zangai lak sal la, ada am i fetsi jung tiaw ra juga ni ke kanji juga jual jelah semang boleh. Lah, ada apa tu lah. Itu mi zau khalei ke bunga ke ma bim ra, or zau khalei ke tak maintain sara, or before work out li tham wan za ra thi ji discipline shi maintain sa hui ne nei na lang za dang lang reu pai ni ne ji ga mo lo ri tu ya kan lang zau khalei bi bi ke ba ada fetsi form sa ba ni to thiu wi la jin ji discipline shi maintain sa ga ta na ba chitte ma khang wala chitte hi vai auri jina chitte hi na ba itum dieting adam ni ba chitte mo ga li ne ka gaining season adam ni ba how that li once in a while shi jit sai ji ba in aji jit sai ke ba for example ai share ji ke ba hi ada 2 hours or 1 hour thai ada is the cardio so go ada ba is the burn sa gi da ada many sai hari question ni ara serving ha seroperling han ke na athletes li competition wang train ka sa tharan khina matai mai thui technique discipline jiga mindset khina important sa mai thui da chi katong khani wa ma'am katong ka che cluster sai re okay technique hina workout li main sare in as apang theng re apang the with technique hina main important ni but first see mindset hi na che gi ge and after mindset counseling with this sort of mindset hi burst our mindset hi kali le dele our goal hi na ki le then I have to put into discipline and discipline na ra ka hai na khangre wa tam di technique with this sort of ngare gi ge ne wo ni kai khana phani nge tampak na wai Robert na we khai sang hi ya ka hak tak li chi khiwang le han atu meaning le wa e 300 kilo 400 kilo khang de le na phaning re but if 200 kilo malang man have but with proper technique aina ishiwui na ngarabing we ukrul we na rai re hang khreu da example ngala naw le hangau se tangkhul ngala naw rai re hang kha mai te ngala naw hi thir dal like example Instagram le ba mai te ngala naw tangkhul ngala tara khna ye athum na amu sang fu but stage swing ngala naw ma lei mane wo stage swing ngala naw ta lak tala athum ka tha ba like likes ning chang ka ba example in he t-shirt changai re chang dak le t-shirt in a video le upload sa khreu da like si sa ka sam phangai re hi ka teo ka ta tu ngau ge like si chung mai man ta tu man like si chung man athum wi ba ngai na ishiwui player bing de problem ra son da la
aina because as a player aina marar ka thu as a player aina mili inspire ma sa thu akapa na ba player aina inspire sauda mi khani na mi bing na ba hi khani hi compare sa so dal and ili hang lo hang ka ba technique is also important first mindset hi ra khre da awi mindset hi yeng dala chodai re thawr same what you repeatedly sagi ga jini har sa hi na phaning lo na ma'am Mr. Asia prep sare hangka 7 months a har sa hu la ka sai gi ga jini ma sai ngai la sai gi ga ji atang ong rei thena ga hang thada ma sai ngai la sai gi ga ji upai ma lai ne aduga tar ka mangla body weight calculate sa la ka tar mang gi ga ji protein intake sa gi ga ji same test same kari non stop for 6 months ai gi ga ji discipline ni wo yes yes aina khangreu hina ba ina technically focus out ke mindset hi ba atumi kuin to ke ari hon yaron ngala sauda ngala ga ti oka mathai re hangkha ba Facebook le I love you hi hena chu hok reu da atumi ning le I la ke ngala I ni matham I thuina bhaning he ba and likes ka sa ka tong ka hi ali le ki simaning laka yes yes masa ka bai wuivang na la like ka sa le yo but expectation ai na khangte bang ate just that's why I need to break down their mindset chini okay ara competition we shong Nathum na competition chang ka hai ka la yui ka hai maning kha mi placement sam ka phanga chaili khipa na matai mi thui ka la wuivang which means the most to you and why bijine mai thui da oi thei da kha hang kang okay ishwai hang ji ga ba ori in sarai platform ori hada Mr. Kurli aka or Mr. Manipurli inter college li ka iwang is sai sarang I have long way to go. Chile in hills is a time in Hungary, that you already gymlate with that. Why Chile is the struggle suffers in Hungary. Okay. Next this listening in ina thada satisfied some jiwa ayo maleilak ila trick mai hak mai li mavakapei hotnara ngai okay Masada Mr. Walton Iwi tada achievement hang logical tada also 2025 junior championship song hang ina tada iwi ningni tada hilang with the I pekar karwa khwaila ningi kala hi pekar kardam hitharan tada iwi hot khana jila ndai mi redla phaningi kala ina ki goal achieve sang logical tada iwi tada mirin hi tada leader living tada hangste ngai da kala iwi goal ji tada I samang khawai da ino hot khana ji tada hot na di okay are you question by Sarah Perdine na va India we mingalin sa da internationally ba jang khai mi ne the chitha da zat ka hai jina aje na coach ka sawi experience shape saya ma jira ma'am hi pura satisfaction ba maleirang e adu thada im Arui actually in a katyo additional sange mi ka chunga chana hange like example after bodybuilding what hanang hanewa after bodybuilding what ka hanga Nathum le hi 2014 15 16 17 18 tangda Indian Navy na ili hodak lenewa Arui Indian Bodybuilders Federation we secretary sadak le ashi sarchatan pathare direct otom chi khamini in isa previli la hangai re he ukhuli thause ekhuli no thala ka chadause isa previna mam yam ne wa e sada sa ga ni hele nawi chingkum iwi chingkum aina ina sacrifice sada kya ka sa sabra at least 10 years after 10 years retirement atum ka tha ba Arui ba chang khre da sampang khre da 25 years ba India we bang sacrifice sa sabra ka hangdala then again Secunderabad we junior commission officer Chile la sampang Indian Army le mi kai kana chi khang atam what else ka hangje unless you achieve something nobody will come forward and Arui in a judge exam thaire he exam thaire but ikhlata satisfied hoi cha khawai mang khawai ring khawai ba laiye yang aduga as a trainer itum phaisa la tan pai but satisfaction hi ba I will now na like example war than hina Indian Navy li sam phangau lo ongrei thai hina Indian Railway li sam phangau lo laishimina apam ka li sam phangka atum bi through ina tangkhul na tra ka medal khui ka ba hot khana li area li ba sam phangre hana I winning li like phaning dale but as a coach aina India na thai salala national coach ka sa salala ili satisfied sala hangka I khalata wuivang ba satisfied sa ga dala but katam now ka semli yang ka as a society li in impact mi dak lehi ba not yet satisfied okay ara shimgala jimli khangaran ja khane
ka ngahanli wagazang tharan yariwi mangali kasa stage pressure kala performance anxiety ka thama sampang kala ji ka thada handle sa hi miss leshini ne mu tuida han kam yom chiba juga jam sama okay takam Mr. Okay, you say you got anything to give you professional English, I just saw that. You station for me, I'm living. Apart from that, can they do? Actually, game rally face out in Italia. Running the first thing away. You profession by the can't you can being me over. Next, Mr. Martin. You try to hang was got Mirini stage from Say as one in the Chris Hogida, Nini Kachin of Jungle. Kala in a gaf ning tran mina tada kavau tran or tada shop kasatran tada yuli kvat deo gada nini le pning sai katada in a training satam tran in a jab hotnara hai ji jingau gida yu hot khna ti juda tada yu nini hi shabre ji nini le hogi tada stage performance ka satran tada yu nini tada hi sasha bagre da pning khilaga tada in tada handle sabi Okay, share. Aram, sir, winner. I'm say, no way, a zingli train kasaping, my kaya, Rakasampang khalei. None potential champion kapali key qualities young Amei. In a young duck like Athang in a country, it will atam like example, Mayor Nawaka ride, a verb in a consent ride. Up to what level now by he level than the consistency misapra. Tangkhul we in a Gathale. Tangkhul Ramli Pamauta, Tangkhul positive man come to meaning. First Christianity accept Kasahi Tangkhul Nauni. Young Adoga Naga we got uncle we unchild leaders some sa type to he Tangkhul Nauni. Like tell me to heal a Tangkhul Nauni. But he loopholes he like Tangkhul Nauli consistency balake. Discipline maintain Kasahi very hard to find. Yes. Few something. Aina ili ralo ili kharatam in now hikachikatha now yangle discipline. Adoga consistency effort hikayang. Okay. Nathum li Robert na advice mikhavai or Nathum na saklaki na kukui paning chingaji Robert we advice chi kikle. Remitida Mr. Wartan na ka hangyo. Okay, the hango jiga tada sir na tada awi advice kala awi tada cream cream lifestyle chot ka changlang chungai thumi tada hang ise kala chili tada ina saklai na pating jingja na kile jiga ana awi mirin saklai na uthi chot saklak chodai na uthi ga ji tada ana khajang khang thara tada yu ningli tada ana kha pating jingge ja migumoi ka chot ka chang ma khang la kala hot khanam le la tada mirinli khangji goyim khira ba ni da na hami kayakha le ta sada ina jinni ni phung jing da tada yu mirin phira ri da ina hot khana hi tada lang mi da hot na jing da le Okay. Second Miss Leshini. Tada itum khangyadan ni jotai tada ngasangai kile saya sarna tuni mau china khala ma shan ne analyst ne itum ngam da kai itum shinau bin no tada ngam itum ngam da kai ni ana tada leslaina namwa bu namyar tada hamjin mi ka itum ni tada nauda wang da dalei hamjin mi. Okay. Waiting. Okay, each one hang on the go. To the binding in the car, what's a body don't pay. What's a got our life struggles are academic, but it depends on Sala, can't hang actually. Miligajala depends on that, even if the South American, Damjan, the bunch on it. She was in the decide. Lawi, life struggles are an actually the Kibali depends on Sala. Shimpu Shonga, Narawi Shonga, or Shonga, after the effect Sanga, Dina, Susan Nish Saja, digitalised. Okay. Sir, none of watch Sadaraka highly. My young I made three proudest moment Jiki. Proudest moment achievement Quilaka Hankunche. My Tangkhul Winnie. Yes. Tangkhul Nawaka represents Salaka, Tangkhul Nawaka, like world we standardly. Tangkhul Nawaka like that Sapko Gangbaje. Chief of mine, Arui Nathum Gangtada. It will proudest moment here, Arui Tangda Maleilak, Arui Tangda because in a Tangkhul Akava bureaucrats, ministers, MLA, any Maite Nauruno, in a Vasam Kapanga Tamli in a Hangi.
thada 75 in account sa se 1975 in ho pok lakha 2025 we along le state na tangkhul naw li potpam mi ga hai hi we song subject to correction hi we song akhalama le rangi ocha solution boxing aba sai we ne central service ni ana tangkhul naw phau ga hai drop out sa ga hai la tra ka le re but success sa ga hai atam ni kyu bang no athum le stability of life potpam mi chi le yang haina I will ning lechim chuk pame and I will proudest moment is sagi kichi ka transfer le hangka any tangkhul now na state service le employee sa hai atam le I will like the biggest achievement proud moment na ya really amatui pai re and I la promise sa gai tangkhul bureaucrats like example is sir I keli la karchan ka sa atam le very positive response ki ka thali atum ka ta da thai rakle but approach ka sa atam le very good anala well we sum it le anala at least tangkhul na ka medal khuila karalo awi sa ka sapla ananga jon mirela hangsok haila leko then again in a ba kachida like example sakhasim le basam ka pangatam le khangtai tuima hang mane robert na killing chankle hanglo ne hana direct to the point Okay. aina sir hi darkar sai khang ai inga chon re angalang zar sa kha ali ali context solo ina nga chon re direct nga chon mi back sak mi malai mane mla le sina kol ka sa tam le itum ka thale ba thada call pick up sare have so expect ba malai sa mane but well recognized itum le acceptance kami ba nga ngalang da pick up sa la ka ngalang da kharchan sa kami tangkhul naw khanui thot same se khang chile well acceptance kami ba nga ning wa ring phala ke but Arui bureaucrats no politician no tangkhul naw ka tom khali ne request sa ngai pa na ko any games as a bodybuilding and khrani any games national international le khui hai now being hele isi bureaucrats bin na icha we qualification in ka cha government service in ran mi kha tangkul khani to kham tha ta ka sok re se chi hangai Okay. Our question hi na ship thumling han kai nam bodybuilding le ka changai na na we mirin khring khara ka cha na han le ka zat mang maning la life out le ka thada impact sali. First question hi Miss Leshmi han kam yo. fitness kala gym khalei le zangai na yu mi ni khamjeng cha samphang ngai ki zangai na yu phasamang phak samang ning na kala ning pungnaring phamme ka thada ayarli zatla I thada mina mishang hitharan na phasam than nai thada asna sada hangkhmi kala Okay. There's again he Mr. Ongli Te. che yu choi na hang ji ba yu shong la simple shong la yu zhao shong la ada in the hilly here outside the gym here zadam zli oh na ki ba le train sa oh na li pan sa mi da na ki pan kai sa je ila yu sa kham da ji ya relax person ni yang ga yu yang sa je na ling jai ring pai yu zhao shong ji la ji ne simple shong hang ji ba ngarabing kayakha mung dun ma da ari ra shali ka pa da hlebing aba khana bom da hleje isum ni yang ga shan ga haul ga asna shi naw ra ishi naw sa ngai da khau je jina isu ji san ngai yu shong yang ji ka Okay. Come to Mr. Wharton. ki yu shong na ta in hang hai ki le jiga ta da bodybuilding le zai na da yu phasa ma thak sha hitharan da mi na ram naw na da mi mang sa lu na da chek sa yu mi lin ji da mi na phasam thalai na hitharan mi na ta kha ga na ili o na ar ta da sa yam tha khayang khot na mi lu da khang tharan da yu ni ni khak ning khak sang ga phang kala da ka ni khak sam ma mam ni la ram wi mai ka mam ni la shim khu ba gru no da mi na no tha khaya mi ya khang sa sa yu mi lin ji da mi na yang ka di da pe ka hu khu sha bi na da yu bang ma da i be kha ga sam ba ang sai Okay, thank you. Next question here in a cerebral han shike. Nana ko jingala gym show da jingkum tra kharai re. Mi ga daily ka tom khami mang la maning la na khala da fitness routine la ka tha maintain sa ji. yes ila thangkhali at least 2 to 3 hours you will body exercise mi kya ka ngalang jar la mikhavai sai and yaru ka tom khali la ina hang kai pa na ba hoi Christian dominated area hi pamauda kachung cha mi na matui dak la he manglarin thi kachung cha matui but inaba phasarin bakli la kha matui nga sak ngai because phasama matha kha
mang larin we ot la ma sa pai ma lewo if I'm not wrong Bible verse aka I hi aka mathem sala la mi na lecture sa ka pam pam ni I pam na we phasa hi varishim ni varishim hi ma khau ma saklo varishim hi ma khau ma saka vari ka thada ra le kang ba che at least in hang kangai panawa professional life ai na personal life li yang kha professional life everyone is earning this and that survival but as a personal life liver health is very much important maninga kha in quotation ka laite if you think fitness is costly try illness I aphai ka te ka tam le hospital le ka pi atam or wheelchair le ka pa matam le ning le phaning ra sai as lakhani mi lo hang la mi ngai mi na yom dak le tha ta I la yom ngai kang ba che health is much concern le ye kang ni okay hi na shik thum le khang han salwi ga ina Nathum bodybuilding kala fitness lifestyle kala achievement li shimkhur na sot naw na ki hang me ka tha da reksa kala Nathum kai ka certified personal trainer course khri ga hai jangai china ka tha da na chon em tri de hi Mr. Ongri Tele han sa okay han ji wani share are you showing how much give you we garage le bodybuilding le are shimkhur ba da well is sports ha me le ne da full sports am le ne ka I think in li you showing hang hai na akla le ji ga I thum we society li awu ba pang awu awa ping hi I thum Tangkhul we connection ne ba na ri mang li focus sa da thi le wo ngarabing li awi bla awi da shongfu ji ki ba an ningsang mi da le ki ba adale le le je ji ba ji mi Shanghai abu lai tam Shanghai je ba le focus am de le ji ba ji im sang sang ni shon hangai kla lang mi da in a certified sai ni kla kan na le ji ba before that certified sang ga son train sang ni ga ada thega je the sai ka certified sang kan na ni khile ji ga ba ada gari sing ga license mi le ga thum ada aba ma ba cross na wa hada license le ga ba ikla di right si le bo si ni shon hangai le okay Mr. Shina ishi shimkhur eina hang je ka shimkhur ka chung na wa support sam ne in hitharan zatharan na wuivang ki kan na le hitharan mu zalo ngalang ba phei chulo shimkhur le yang no da la hang ne ka kai ka na musona bin na hang musona bin na na makhyap nga na stage li sa da just tik tha sung ga na show sa da kle jibang ning na ayali show kai ayali na sum je sang da kle je kan sum na stage li show sa da kle ni ting la ka na thei da kle ji na makhyap nga ka la itum mi just ko da na wi phasai yo gzat china wai na da na la yu musona kam shi musona ina na la sa da hang nga ka ningshiya ham shalam ni atam la atam na kithewa atam na phasa itum na sadak le hi mathewa am da khang ni thada atam ma ka shung ni ka chili ki ka khalei sam le okay Arui ithum ko mo hi ithum mindset mang che rang na hin dang da ba mili church sai yang the generally judge sada clay being leader to make key advice me ngai ka the mili judge sang sangai ne kala ka cha khala da phanin khwing sangai ka na khala da reda sa phang sangai flo kala ta chini okay Arui same question to Mr. Walton okay you showing na ta ina hang hai na ba ta ina you bodybuilding di zangai na ta you ba ma hang ro ji ga shavu lun ro ta da shimbo na le ta da to me ji ba you mi ha thui hai mi rin ji le ta mung ta la le sa you mi rin ji ta ara ma che khui le ga ta shung ga mi rin ji le ta phikar ko hitharan ta shimbo la so na rom na bin la ta chon mi la ga na to mi nga la ga na to khami ya ta ma hang sai da la hangai okay you question here cerebral lifting sa kai ra khara chingkum phanga or thara wili ukruli bodybuilding or fitness hi ka tha da lei sara no we take bani ma'am I we take khawali Arui ne tangdala Tangkhul law drastic change la yaire like example gym le 70 years khlang mila rat le ko and 2 year chili body building hang dak le he body phasa building hang ka construction dala building hili ing na kupte
ing he grammarly hang lo ka continuous ni wa bodybuilding he aduga mi kai kana phaninge bodybuilding he gym ni wala ka mari ka khang he na bodybuilding no that concept is wrong Okay. nga thor thak thui la ka thing char lo chela ana sai kai ka tong ka calorie burn sai nga thor thak thui la ka pung le taru ba ta dale figure kya ka ma tha dale like example cardio ba dale songfully walking yong e chela sa dale ko then example yeng se Arui mai te na koki with conflict with irang hin maram sada I he certified trainer ka saho plus I academia ka ran sada le Manipurli subject to my correction Manipurli Arui tangda Tangkhul naw na chung mai kat marawe wa certified trainer sa ga hai so far 38 Tangkhul now certified train sa ga ni now they can work in 66 country adoga hili la confusion le dale Tangkhul now traka ina pau go sale Delhi Mumbai Chennai ka thali certified Tangkhul now le dale ana kai khaba as I we certified hina mathaye or we certified hina ngazane khang pa chiwa it may be very wrong because academic syllabus li yang kha Manipur board we like le dale CBSE we like le dale aina ICSE we like le dale but athumin ning wa ke how to crack this plus 2 and 10 examination level. In the same way, ishiwui ichai with technique were different side, but I believe in the days to come, rara da kle chingko hili ba Tangkhul now he one of the best healthy generation foundation le mathala ke na mga bare hen khu ye na. Okay. Chili na ak adapt sao gai. Nawi bang bodybuilding hi ki kle ge jita da tui ak khani hang lo ji ka nawi bang ki sa. Wuivang bodybuilding hi khikle hang khawa a healthy lifestyle. For example, a healthy lifestyle hang khrew in atang ka hang thada. Cham mayor na aka hi cham mangewa. Tangkhali a glass khani khani mangko. Mayor na aka hi na hoksa athau hi piece khani khani sai. Sir, chingkum we ati surda kathan thire ba bari na orali ngaran gai no. Hi thada thire khangche. But chivakli mai yangla health bagli hai ni yang khawa kachipana thakta thire anga hoksa piece khani khani kai ka kasai pachina thire wa because 1 grama khali isi calorie kya khalei dale hoksali chamli grama khali calorie kya khalei dala thanga chida cham liter mangdale kathi ma thila thire thire na but hibakli ba phasa matha mai thui ayarli ba matha na gai internal organ ba ko gai chikatha ba thi gai tara khalei chuwangan ili hang lo hang khawa at least ishiwui phasa wuivang ba exercise ba tena mangla samilo may not be in the gym walking ba no thada jogging saru no skipping saru no think charu no any form of body movement ba kati o samilo kang ba che hangai aina hi thada layai khaba healthy lifestyle layai khaba like healthy food raure and healthy food ra khaba healthy generation ba obviously Ara hi na shuk thumlia ra in questioning han wishit ke sports li na thumui ningrin kala next call ka thada leili first question hi Mr. Warthan hangam ya hi na hai na sports li thada ina thada hotnada li lam da hotna hui laga ina da Arui chi sa da li mam ni li lam khar da ina chi sa bai la hotna e kla khni na phni nge yu mi ri ni thada ina phning da le ina thada bodybuilding li thada ina phning sa ina masa shabi ji le thada sa shab kawai la sa da le phning e kla ina thada yu mi ri ni khang je go ji thada thui khai mi rin ji pha me da kla tha me da salak re ji ni ri na khali ya okay second na Miss Ningshiya hangam ya Iwe ko ihili hapmida kala condition hakmeli wangai okay Mr. Warthan ka Okay, we should hang this. So, Arui, he bodybuilding game ni safari ada demo hai different saraban laga. Arui sesikani semua dalei. Ji ada sali ningshiya le. Long dari terpai dalei le. Ihi jo mahambra ka. I have long way to go. One time we go. Okay. Sir, now a question sada. Bodybuilding ni ning sang lak aina jang khangai kha resources nga job ta khale. Khanoi thoughtly na ki advice mi ngai dale. If we advise get yourself motivated and khangtaili yang lakha because every pages like every pages have different story Yes. laidala na our story ngatai rar ka la ngatai abuba na ka thada nganaw la ngatai juwe tisoda he bodybuilding as a career in opsare hankava bodybuilding as a career means either na coach na rakangai khava do certified course yang dietitian na sangai khava do proper diploma course
aina player ka sare hangkhawa personal trainer ka hi hire saulo kachung ka chana chi matem YouTube li yang la ka matam pai mne because personal trainer ka hire saulo one life one body one soul ni bo aina makhai da mata ka bai oza ka na mathala ni yang sangkha chi pa chi opsang sak ngai ye aina it was simple advice lastly to all the fighting sa khangai like please step into me meet me adoga mathala ka na sopam la ka counseling salaka avu bu mindset hi yangai chiwe thi sure that I can handle up that is my free advice okay ni share ara hi khna one question sa da na shi thumya kan han li shi dau ge interview hi yang dak le khnui thot ping le ki hang chi phun ngai kala na wuivang bodybuilding hi ki klai ka ji tu ya ka khni na hang mi no khre sa da hi miss le shi mi hang mi bodybuilding je ka wuivang da ka ni da 다들 그삭그삭함네 다들 그 이나 그니토니 항아이 뭐 이좀 파삼 탈라인 범세 제나 인tum나 okay hi second Mr. Umaithina okay you showing how logica bodybuilding hi hari thui mina daily pop down kai tra le cái này mà im đi sinh cái thầu rồi chứ mức sinh gì lấy过cái chỉ ít thằng vặt là hàng rồi chứ cái bà hạt Hindu à lấy ít thằng thermo Christian thermo mức thế gì là lấy cái văn là ít thằng mấy cái anh lấy过chả bà hiểu ít thằng Christian thermo mức thế mà anh lấy không thì lấy anh mấy cái vai à mấy phá vai đang cái mấy lấy过same case in bodybuilding là gì này là cái này hạt mức gì mình đã ôi đại không thì gì thằng mình salak này là mức thế cái vậy approach salak ilabai hade ilthei me labai ji you shon you thei me ji le experience hade share sa ge kala me bodybuilding khile ji ba mari khin ya mai bodybuilding ni ne wa asu ni me khri ji kang mai na bodybuilding na khwe ka ji mani na ne wa no te moi khreksa thang thang ni calorie ga index sa hade burn sa na ga mani sa ji bodybuilding you shon hang ji ko okay la kala lang me da Arui hi yang le viewers me ni you shon hada deep sang ji ko ba the same exactly. It's a shame for a man to grow old without seeing the beauty and his strength, which his body is capable of. In Jihangai, the language of the Jilly, Shanghai never. It's all three, just you versus you, the only pop down is right. No, Mr. You showing the hand was good at that. Young the community to me that in the Hanghai, the spirit to me that the Gori Sanga, Malaysia, the community being Arui to me, so not being known that. 그만 그자 그러링 파망이 되는 생명 중을리 그러 그쪽 그 장 보이름 다다 아톰 다다 뭐 강강하게 다다 그쪽 그 장이 다다 수금 상하이 중을리 사사위 다다 또 미리네 심한 가이들 중을리 보면 다사다 이나 항하이 와네 봐 미리니 다다 그쪽 그 장 보이 뭐 강가와 다다 이 동이 미리니 강지 고임 크라 와이네 항하이네 그러 다다 그래서 나오 중가 다다 심한나가 정고 아니 레리 심한을 내들 같은 빌 다다 이나 항하이 그 기글지 내가 다다 좀 미린 지외나 다다 피카가 가쇼 빌려가 좀 미린이 다다 mikhavai hotnara 세 그러 다다 좀 밀려 다다 좀 다다 강전 그 보트라는 좀 이외 접지 다다 좀 advice 밀라그레지 다다 연락을 비 그런 것 뿐이 다다 항하이 아치 이슈 장페이 그 사이 힐레 강정 사이레 이시 Tangkhul Express Pvt 아시마딜리 approach 그 사다란 아시마디나 mathan to response sak mi ba ningshiya ko gi hang chi phundle kala itumui phasa khamatha hi itumuli leidak le lansinrin ka hagane chena yang ishiwui amran ang ye yang mi de le tum saikorali advice sa ye gja rara de le zatwa gi de le mirin hili phasa khamatha le ok thui room da zatwa se gi hang chi phun